Sada i na analizu jutra, ovo su neki od naslova koje smo odabrali. Marta Kos kaže, u Beogradu imamo problem. Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta u Strazburu tražila sankcije za Vučića, Dačića, Brnabić i Macuta. Onda predsjednik Vučić o potezu opozicije pita da li je moguće da su oni zaista tražili sankcije protiv sopstvenog naroda. Gosti analize jutra, Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku politiku i Nebojša Obrknežev iz Centra za društvenu stabilnost. Dobro jutro i dobro nam došli ovog jutra u sred srede. I pratili smo sinoć su bile te izjave iz Strazbura. Posljednje izjave gospođe Kos, neke od poslednjih jeste da je učešće predsjednika Vučića na vojnim paradama u Moskvi i Pekingu za nekakva kritička saopštenja protiv EU i uvaženih članova parlamenta. Poslednji put na račun delegacije Zelenih nije jednostavno ono što očekuje od zemlje kandidata. Čuli smo u neku ruku izvinjenje predsjednika Srbije koji kaže da privatno misli gore stvari, ali da nije bio trenutak i da nije mesto sa te funkcije da se na taj način obraća. Ali čuli smo i, na primjer, od zagovornika za EU da su očekivali možda i oštriju gospođu Kos kada je stala pred onu govornicu u Evropskom parlamentu. Ajde, gospodine Kapor, da krenemo od vas. Verujem da ste sve ispratili. Ajde, krenemo prvo to. Marta Kos, Evropski parlament, pa ćemo mi doći i do opozicije. Važi. Interesantno mi da ste rekli da zagovornici iz Evropske unije su očekivali i oštriju reakciju. Mislim, to bi malo... Ne, izvinjavam se, ovi koji su skeptični prema Evropskoj uniji su očekivali oštriju reakciju. Juče sam vidjeli u izveštajima iz Brisela. Dobro. Pa mislim, Marta Kos ima zvaničnu funkciju i zvaničnici obično imaju rezervisanu malo, taj govor. Meni je indikativnije ono što su govorili možda neki drugi ti poslanici. I po meni je ovo, mislim, očekivano, znate. Mislim, predsjedniku Republike nije prvi put da izlazi sa ovakvim rečnikom i nije prvi put da se pokušava da ublaži taj svoj rečnik. Tako nešto se malo retko dešava inače među pripadnicima, mislim, političke elite u Evropskoj uniji i to nije primjeren govor. Ali na stranu govor, mislim, bitne su i dela i akcije, ono što se dešava već 10 meseci već po ulicama Srbije. I sad tu ima stvarno jedan galimatijas, mislim da se razumemo. Mislim da se Evropa i generalno Zapad ponaša prema Srbiji kao što se ponašala, da kažemo, nakon promena, kao prema nekom razmaženom detetu. Pa ako bilo kakav korak ima pozitivan civilizacijski iskorak, oni to nagrađuju, ne znam sa kojim, mislim, rečima, ajde, dobro si ti to uradio, jeste da si malo zaostao, ali super si to uradio. Hoću da kažem, čak i ova nagrada Saharov, koja je predložena za studentskom pokretu, govori tome u prilog. Mislim, evo, na primjer, mislim, mi imamo u Gruziji ljude koji demonstriraju mesecima, duže čak i od studenta, i koji trpe mnogo veću torturu tamo. I vidjet ćete gomile zastave Evropske unije i Ukrajine, čak i Sjedinjenih država i tako dalje. A u Srbiji tako nešto nećete da vidite. To jest, ako vidite, ti ljudi će biti izloženi fizičkom nasilju. A vidjet ćete proruske zastave. I sama ta činjenica govori koliko Evropska unija stvari gleda prema Srbiji blagonaklono, kao prema jednom razmaženom derištu. Super ste vi kakvi možete da budete. Tako da ja to pridajem tome i naravno jednom ipak dobrom lobiranju od strane pojedinih stranaka iz parlamenta kao što je SSP, Zeleno-levi front i Pokret slobodnih građana koji jesu uspešno radili posao u Briselu. Da i doćemo i do toga šta je opozicija radila. Hajde da se pozabavimo najpre sada i tom izjavom koja je izazvala buru. Vučićevom originalnom izjavom kada je rekao da je evropski ološ došao da ruši našu zemlju. On se juče korigovao u intervju na televiziji Prva, ali zanima me vaše mišljenje o tome šta je konkretno rekao. Kada kaže verovatno je pogrešio što je europoslanike Evropske zelene partije nazvao ološem, ali o njima mislim, da budem sasvim iskren, citiram, ja o njima mislim mnogo gore. Sada, je li ovo priznanje neke greške, je li ovo izvinjenje, je li ovo izjava koja će eventualno doliti ulje na vatru? Kako doživljavate ovu izjavu? Pogledajte, on se juče faktički izvinio, ali ako govorimo o onome što je rekao i kada smo pratili tu konferenciju, čovjek je to iz duše rekao. Dakle, kao predsjednik Republike koji vidi ono naselje u Novom Sadu gdje su došli ovi zeleni, tu par poslanika konkretno na samome skupu, kako drugačiji čovjek i da nazove.
I ako govorimo, dobro je da narod zna zapravo o Zelenoj partiji, sad ja ne znam da će se gospodin Kapor složiti sa mnom ili ne, Zelena partija je, ja barem nju smatram kao jedan deo, otprilike kancerogene tako partije unutar same Evrope, uništili bukvalno samu Nemačku i tako dalje. Oni idu. Hvala Bogu, njihova podrška u Evropi pada. Njima je pala od 2019. godine do 2024. godine, čini mi se, za oko 30 poslanika. Odnosno, narod Evrope sam po sebi ne glasa za zelene. E sada, kada uzmemo njihovu politiku i šta oni zastupaju i odnos njihov prema Republici Srbiji, znate, tu ne može se ništa pozitivno se kaže. A ovo što je njih nazvao, i kad kažemo evropski ološ, on je isključivo mislio na te zelene koji su došli u Novi Sad. Dakle, da se mi razumemo. Nije on rekao za evropski ološ kao Evropsku uniju ili kompletnu Evropu i tako dalje. Nego isključivo za... Dobro, ti ljudi su ipak poslanici. Pa dobro, pa ko je kod nas sve poslanik? Mislim, pazite, ovaj Ponoš tamo, ja ga juče slušam kako fljaka Srbiju. Čujem ovu Biljanu Stojković koja se zalaže za genocid u Srebrenici. Jednom je profesorka, jednom je aktivistkinja, jednom je, ona je pokret Zeleno-levi front. Tako je. Dakle, spajaju se generalno svi isti. I svi koji su bili tamo juče da pljakaju našu zemlju, odnosno da govore sve najgore moguće o režimu, odnosno o vlasti, o Vučiću, a generalno i o Srbiji, kako kažem, smatram da su svi nekako zeleni, zeleni u politici su sigurni, to mogu da se složim, a s druge strane i da su stvarno otišli ulevo skroz. Dobro. Šta kažete vi na ovo, gospodine Kapor? I upravo, ajde krenemo od toga o ugledu koji poslanici zelenih uživaju u Evropskom parlamentu. Prvo, činjenica stoji da su imali manje poslanika nego na prethodnom izborima. Mislim, to jeste malo generalno u svetu. Imamo to buđenje takozvanog suverenističkog bloka i desničara. Mada ne bi se naravno složio sa tom ocenom. Ipak zeleni kao grupacija su prepoznati kao grupacija koja se zalaže ipak za ljudska prava. Mislim. To da li su imali neke pogrešne poteze u nekim državama, neki zeleni političari po pitanju energetske politike, to je posebna tema. Ali generalno oni su prvi koji stoje na tome. Pa evo, pogledajte ko je juče bio za politiku nemešanja u tuđe države. A to jesu, pustimo autokrate da rade šta hoće u svojoj državi bez međunarodnog humanitarnog prava. To su jesu krajnji desničari, tako. Imamo krajnji desničari gde pripada i, ja mislim, i Orbanova stranka, tako dalje. Tako da, i da jesu, da kažemo, da zaslužuju taj pridev, to se ne govori, mislim. Prosto se ne govori. Govori se čak i u privatnom razgovoru, a kamoli se govori javno. Tako da je to očekivana reakcija. Sad, treba sve krenulo od onog kada se prvi put čulo da to možemo, znači u Beogradu imamo problem i to je, čini mi se, izjava Marte Kosoda pred nešto oko 48 sati koja je prošla kroz sve medije, jer upravo apropo onoga što ste vi govorili, takva je funkcija da sve je to upakovano u neku bombonjeru, ali to u Beogradu imamo problem. Da li je to izjava koja je izletela gospođi Kos, pa juče u Evropskom parlamentu bilo malo... Nije izletela, po onom što ja i neke informacije, dakle, nasilje u Novom Sadu nije ono prvi put da se onako desilo. To je repriza, ne tokom mojih protesta, nego to se dešava tokom, ako sećate, letnjih protesta 2020. godine. Kad su opet neki, maskirani, neki lično navijače, liče po znacima navoda, koji su gađali policiju i onda je, kad je policija dobila dozvolu, krenula da tuče narod koji nije uključen u nasilje. Ne zaključujem, ali insinuiram da je moguće da su ti elementi bili ubačeni, ti nasilnici. Dakle, ljudi, nemojte se šaliti. Molim vas, ne šalim se. Pa to su informacije, molim vas. Kakve informacije? To su informacije. Čekajte, da vi hoćete kažete, recimo, ja sam bio na Bulvaru Oslobođenja, da meni kažete da su tamo bili ubačeni elementi. Naravno da postoji indikacija da su ubačeni elementi bili, naravno. I na Bulevaru Oslobođenja? Na Bulevaru Oslobođenja također. Ja najviše volim vas koji nemate pojma šta pričate. Da ste se nalazili na jednom takvom skupu ili sa jedne strane? Naravno da jesam, pa ne pričam, pa jesam lično. U prvim redovima. Nisam naravno se klonio od tih nasilnika. Ljudi nisu ni nosili maske. Ljudi nisu nosili fatnuke. Pa naravno da ima ljudi koji su... Sa licem direktno. Huliganizam totalni. Nemojte, molim vas. Ja stavio, cigla mi je prošla pored glave na 30 cm. I ja sada, da govorim da su neki ubačeni elementi. Nemojte, molim vas. Naravno da ima. Znači ja ozbiljno sada govorim. Dakle, i što se tiče Novog Sada, ovo što je bilo u petak, i ono što se tiče na Bulevaru Oslobođenja, kakvi ubačeni elementi. To je ogoljeni politički aktivizam njihov, to je njihova politika. Nije. Čekajte, vi pratite juče, recimo, društvene mreže. Ovo što se desilo u Nepalu. Jel vi vidite... Šta kažete? Naravno. Vidite koliko se likuje, koliko mnogo ljudi likuje zapravo dešavanje u Nepalu, da se to prelije kod nas. Je li to normalno? To je bolesno.
To je bolesno. Neprimereno, tako je. Stubačeni elementi što pišu po... Ne, to su ljudi željni lajkova na društvenim mrežama koji žele tuđu krv da vide na ulicama. Lepi lajkovi, kaže, treba ubiti, ne znam, ženu, ne znam, bivšeg možda premijera ili ovo ili ono ili ono. Slažem se. Ali velika je tragedija u Nepalu, ubijeni su studenti, onda su proterivani, čak i spaljena jedna žena. Velika je tragedija, hajde da... Kažem kako mnogi likuju na to u smislu kako, evo, ja mislim da sam Verujem da je malo neozbiljno, ali hajde, opet, Marta Kos, da se zadržimo na njenoj izjavi, kada ona kaže osuđujemo sve postupke mržnje, vandalizma, nasilja. Pozivamo sve strane da deeskaliraju tenzije. Ali je dodala još i nešto. Kaže ona, to podrazumeva izbjegavanje bilo koje vrste nasilja protiv predstavnika vlasti i njihovih porodica, kao i da se izbjegavaju napadi na prostore političkih stranaka. Dajte mi ovde komentar. Evo, upravo to, ako govorimo o tome, ako pozvala je, faktički rekla razgovor, je li tako? Deeskalaciju nasilja. Deeskalaciju nasilja, da se razgovara, da se reši problem, da se ne ide da se napada imovina, da se ne ide da se napadaju domovi, jer su to ubačeni elementi. Jer su to ubačeni elementi koji, ne znam, idu na kuću Miloša Vučevića, Maje Gojković, Žarka Mićina, Olivera Zekić, tako dalje. Nemojte ljudi, molim vas. A ovi su pušteni. To je njihova politika. Pa niko nije. Ja baš sam... Bio sam pred 2 nedelje ovde sa Pavlom Grbovićem. Šteta što sada, što nije otišao u Evropski parlament pre nego li što smo imali debatu. Ja sam pitao da li je nekad neko na vaših aktivista kuću, od članova Srpske napredne stranke, išao. Nigde niko. Dragan Đilas. Kod Dragana Đilasa kako nisu išli. Ja sam pitao njega. Sećate se toga? Dragana Đilasa sećam da su mu puštali zvuk. Bili su ispred kuće i traumatizovali su mu decu koje su u tom momentu bila u za ispred stanu. kuće ne, ali da su puštali muziku, to znam. Ali ovo, da vi imate tu jednu vrstu politike, pa onda s druge strane da urnisanje stranačkih prostorija, šta to prikazuje? Šta to prikazuje? Dobro, mislim, ja razumem da vi zastupite stranu. Samo moment, mislim, znate da je predsjednik Republike amnestirao nasilnike koji su razbili lobanje studentima? Ne, predsjednik Republike je prvo amnestirao one nasilnike od strane tog nekog blokaderskog pokreta. Kad je njih amnestirao i kad je vidio da ovo sve ide u jedan nedogled i kada vidimo da nekome kome je razbijena vilica za 3 dana drži govor, onda je amnestirao i onu devojku, pa ste udarila devojka kolima studentkinju koja je udarila glavom opet i pala na pod i povredila se. Prvo. Mi govorimo tu jednoj devojci koja, na primjer, nema veze apsolutno sa strankom, koja je vozila kola. Dakle, govorimo o jednom početniku. I treće, šta se neko nalazi konkretno na putu? Jeste strašno što je udarila, ali ja stvarno i kada vi pogledate tu devojku, to od straha jednog prosto samo dala gas. Da biste vi dali gas? Ajde, čekajte, budimo... Ja prvo ne bih bio na putu. Ali hajde budimo ozbiljni. Ja ne bih bio na putu, Maja. Dobro, ali situacija je... Ja pričam s jednom glavnom blokaderkom sa PMF-a u Novom Sadu. Situacija je svako od nas koji vozi, neko je na putu. Nije važno šta ja mislim o toj osobi koja je na putu. Pa neću dati gas. Ona je polako počinjala da prolazi, je tako bilo? Polako je počinjala da prolazi i normalno kad se tu okupila ta rulja, odjednom je ona dala gas i poplašila se devojka. Ali ne možemo reći da je normalno da se gaze ljudi. Ja pričam sa blokaderkom sa PMF-a u Novom Sadu i nisam ni znao da je jedna glavna blokaderka tamo na fakultetu. I pitam me, dobro, dokle više te vaše akcije stajanja na put? Pa kaže, znaš, ako bi stajali recimo na trotoru, niko nas ne bi video. Suština je da eto, stojimo vamo, da budemo zapaženi i to je valjda i in, kako ona meni sama rekla, ali na kraju se složila da su izvukli najdeblji kraj studenti po pitanju same godine i svega toga. Rekao, evo, hvala Bogu, pa generalno su se malo urazumeli. Tako da ovo sada nema nikakve veze sa konkretno studentima što se dešava apsolutno po čitavoj Srbiji. Hajde se vratimo, evo, ako imate komentar, gospodine Kapor, pa se vratimo na Evropsku uniju. Mi smo imali samo jedan primjer, nažalost samo jedan, bilo je više. Bili su one sa bejzbol palicama što su u Novom Sadu četvorica, oni što su prebili isto studentkinju, pa su i oni amnestirani, tako? Da. Pa mislim da je to normalno. Ne, ona je pala devojka sama i tako razbila vilicu, jeste. Pa nisu oni bejzbol palicom. Šta mislite, gospodine Kapor, da sad uzem bejzbol palicu i da vas ošinem po vilici? Dobro. Sad vas pitam, evo, ajde pričamo iskreno. Da je bejzbol palicom po vilici, ona se ne bi oporavila mesecima. Zbog toga je pala vlada i premijer je izašao i rekao da je... Miloš Vučević je podneo ostavku. Zbog čega? Iz moralnih razloga. Zato što se dešava u Novom Sadu, zato što se dešavalo sa prostorija na bulevaru, da se mi razumemo. Ima tu jedna određena politička veza s te strane. Da li on ima neke veze s time? Apsolutno da nema. Podneo je ostavku. Ne bih ja rekao da je pala vlada kao pala vlada.
To što Pala je vlada, bez obzira kako vi biste možda vi koristite rekli. taj termin. Za to, da li je trebao Miloš Vučić tada podnese ostavku? Ja mislim da ne. Ja sam apsolutno ubeđen da ne. Jer vidimo sve sled događaja i pre toga i posle toga, sve identično. Šta god je vlast činila ovom blokadarskom pokretu, ništa nije vredilo. Ako se setimo, to je bio vrlo specifičan politički trenutak. Veče pre toga je bila jedna konferencija za novinare. Pomirljiva. Sećamo se, veoma pomirljiva. Da. Na kojoj je bio predsjednik, na kojoj je bila Ana Brnabić kao predsjednica Skupštine i tada je delovalo da ima neke šanse da se strasti smire. Odmah posle toga, da li je ta noć bila u pitanju, je došlo do ovog incidenta. Danas, 10 meseci kasnije, da li i dalje možemo da kažemo kao da ne postoji opšti konsenzus u tom interesu da se strasti smire? Odlično pitanje, slažem se. I sad pitanje kome to interesu? Zašto čak ni izvršne vlasti nije interesu da situacija smiri, nego konstantno tako kao da podmeće malo požar, pa onda naravno sledi zakon akcije i reakcije. Postoji neko tvrđenje da to radi zato što se jednostavno osjeća moćnim. Osjeća se moćnim, dovoljno moćnim. Kogod to izgledalo analitičarima s nekih drugih televizija, da samo što nije pao, evo gotov je, mislim, gledamo opoziciju koja je u defanzivi. Sad je dobro radilo ovo u Briselu, gledamo jedan studentski pokret koji je u sukobu realno sa onom opozicijom koju imamo u parlamentu. Znači, studentska lista koja ne postoji još uvijek u javnosti, ja pretpostavljam će bude puna nedavača i neškopača, znači oni koji će da tvrde teorije zavere će litijum da zagadi celu Srbiju i da trenutna vlast izdaje Kosovo, je li tako? I ovamo imamo poziciju koja, nažalost, umjesto da ima jedan kontranarativ tome, da upravo suprotno tvrdi, ona se delom prilagodila tom narativu u vezi litijuma, a o Kosovu ćuti. I ja znam da je to nepopularna tema, mislim, a hoću da kažem, to su bitne teme, to su fundamentalne teme, jer ako vi imate skoro identičan stav po tim bitnim stavkama, vi nemate drugačiju politiku od izvršne vlasti. I vi ste samo želite da smenite vlast zato što vi hoćete da budete tamo, a ne drugačijom politikom. I opet kažem, Evropa to vidi, ali se ponaša opet prema Srbiji kao jednom razmaženom detetu, tako da bilo kakav iskorak ka Evropskoj uniji ona podržava, tako da je podržala i ovakvu opoziciju kakvu imamo, podržala je, opet kažem, mnogo više nego što i možda neke druge države podržala, a uz neki relevantne primjedbe, ne znam da li ste vidjeli primjedbe Davora Ivara Štira, Tomislava Sokola, koji kaže, mislim, imamo Milu Lompara. Pa sad hoće, slušam vas pažljivo, to hoće kasnije i sa Nebojšom prokomentarišem. Čini mi se da ovde kada govorimo o nezadovoljnom delu građana, da birača koji će sutra izaći na izbor, imamo one koji su za smenu vlasti, to jeste predsjednika, i da se pojačaju odnosi, ubrza put ka Evropskoj uniji, i one koji su za to da se smeni vlast, predsjednik, i da se bude oštriji prema Evropskoj uniji i da se prigrli Rusija. Tu imamo zapravo podelu. Tačno, apsolutno, svim što bi dodali ti koji se zalažu za brži put ka Evropskoj uniji. Vi nećete čuti ni jednu, ali bukvalno ni jednu, ni van parlamentarnu grupaciju koja će se suprotstaviti proruskom narativu oko litijuma. Nećete čuti. Oni će čuti zato što zbog oportunizma, zato što znaju da je to nepopularna tema. Je to zbog tog procenta koji je juče Marta Kosi nekoliko puta pomenula, tih 33%. Podsjećamo, Crna Gora nešto preko 60%, podrške Evropske unije. To je rezultat podilaženja ideologiji još iz Miloševićevog vremena, koji u baštini je, koji je nastavio Boris Tadić sa svojom politikom 4 stuba spoljne politike, a to je preuzeo Aleksandar Vučić. Da, i sad to je ta politika. A i malo je to zbog toga, evo konkretno ako vidite Kurtina, prevaru ili ništa tako dalje, nema nigde osuda, nema ništa iz Evropske unije. Kosi je poručila da vladi Srbije da se fokusira na obaveze koje je preuzela pred njom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, ako ne grešim, gospođa von der Leyen danas treba da se obrati, kaže izgradite pravosuđe koje je nezavisno i sposobno da efikasno se bori protiv korupcije, mediji da mogu da rade slobodno i nezavisno, reformu zakona. I sad, da li... Savet Rema je nekoliko puta istaknut, imali smo to ponavljanje, pa se ponavljale iste greške, kažu oni koji su kritički osvrnuti ka Remu. Da li Evropska unija ovim izjavama posljednjim gospođe Kos, vidjet ćemo danas Ursulu von der Leyen, postavlja ipak neku crvenu liniju, pa makar ona bila bledunjavo crvena linija? Sve se radi na tome, znate.
Sve se radi na tome. Ako govorimo, ne znam, o izbornom zakonu, radi se na tome. Govorimo i o zakonu za biračke spiskove još uveliko. Sećate se da sam i kod da su emisiji rekao kad je ovdje bila posjeta Antonija Košta da se razgovaralo baš o tome što se tiče samih izmjena, što se tiče izbornog procesa, što se tiče REM-a, to je sada u proceduri, ponovo su tamo neki napustili to sve. Pa šta je, to ja ne mogu da vam dam odgovor na to pitanje. Ne, razumem vas, ali da li vi lično možete da razumete? Pa čekajte, nije to ne znam kako komplikovan proces. Sloboda medija, kad govorimo o slobodi medija, pa vidite da ovde, evo, recimo gospodin Kapor i ja smo kod vas ovde sada u studiju. On ima jedno mišljenje, on drugo mišljenje, slobodni ste mediji. Mislim, generalno nijedan medij nije slobodan, da se mi razumemo, svi imaju nekog vlasnika. Tu mogu da se složim. S druge strane, imate jedne koji su za vlast, imate drugi ovi koji su skroz protiv države. I ovde ste slobodni svi da kažete svoje mišljenje. To je činjenica. Tako je. Na društvenim mrežama niko nije zabranio ni jednu društvenu mrežu, da se mi razumemo. Tamo svaka šuša može da piše apsolutno šta god mu pada na pamet. Šta si još, Danilo, pročitao? Pa ne, govorimo upravo... Pravosuđe, tu je jako veliki problem. Ono je u potpunosti... Nije celokupno, ali zavisno je od strane ovog jednog blokaderskog duha. To možemo da primetimo. Tu moramo da poradimo na tome i to se u potpunosti slažem. Šta je peto? Pa, peto je bilo da li je ovo postavljanje određene crvene linije od strane Evropske unije. Ako je to crvena linija, ja sam prezadovoljan. Ne, pa i sad retorika koja se sada čuje. Imali smo to kada je Marta Kostić govorila u Beogradu imamo problem, pa svi su se štrecnuli i došli da pročitaju izjavu. Pa imate onaj profil ja mislim na X-u, Evropska unija je zabrinuta. Pa ne, mi imamo generalno problem ovde. Gledajte, mi generalno imamo problem u Srbiji što se tiče smanjenje sada već društvene krize, nije toliko velika. Da, i dalje obrisi od onoga svega koliko su nas delili i taj jaz pravili i činili i dalje postoji, ali radi se na tome. Evo, imate i predsjednik Republike koji je pozvao na dijalog, niko neće da se odazove na to. Zašto? Ja stvarno ne znam. S druge strane, skupovi su im stvarno manji. Tu dolazimo do tih ekstremnih, radikalnih, huliganskih elemenata i nema više ništa. Mali jedan deo građana koji kad krene sa njima apsolutno ne zna krajnji cilj svakog skupa. Ali faktički, ako pogledate, svaki skup ima isti. Od početka do kraja. Isti, tačno sled performansa. Kad je šta i kako se završava. Tako da moramo da poradimo na tome i slažem se sa dosta toga, ako ste me sad dobro saslušali što sam rekao. Nego to radimo... Pogotovo na pravosuđu i tužilaštvu. Ne znam da piše tužilaštvo. I na tužilaštvu isto. Jer i jedan deo tužilaštva ozbiljno zavisan. Ozbiljno. Dakle, tamo se skupi 100 ljudi. Ako se skupi 100 ljudi, onda za 3 dana ovi budu oslobođeni. Ako se skupi 50 ljudi, onda za 6 dana budu oslobođeni. Znate, ta proporcija koliko se ljudi skupi ispred određenog tužilaštva i sudstva odlučuje da će neko biti pritvorenik ili ne. Ja sam za to da budu svi zatvorenici, da se mi razumemo u potpunosti. Ako činite krivično dela, kako da ne, a ne da danas budete pritvoreni, sutra dan budete pušteni, na šta ovo liči. Onda svako ovdje može čini određene dela. Tako, tamo da kažete predsjedniku Republike, kakav to način, tužilaštvo ga privede, a predsjednik i amnestira. Ja se slažem s time. Predsjednik Republike pogrešno što je investirao one studente, kako su tada nazivali, studente... Ove što su tu stukli s njim. Ne, ono... A dobro, ajde sad, u redu. Decembar, januar, mes, kad je bio, to dugo traje. Gospodin Obrecht Knežev kaže da blokaderi kontrolišu pravosuđe, mislim, kao da prisutuje Monty Python. Ne, blokaderski duh, to je različito od blokadera. Blokaderski duh, on se injektira sada u sve moguće pore i pokušava tako. Imali smo sad blokaderski Pride, pa imali smo ovo, pa imamo ono, to je vrlo zanimljivo. Znači, nakon 13 godina SNS došlo ne kontroliše pravosuđe. Šta znači blokaderski Pride? Pa se tako nazivao ovaj Pride. Koga je tako nazivao? Čekajte, da li se blokaderski Pride nazivalo konkretno? Dajte ljudi, molim vas, otvorite. Čekaj, Pride se dešava svake godine. Jedina razlika, samo sekund, pošto ja Pride pratim. Jedina razlika što ove godine iz nekog razloga na ovom Pride-u nije bila gospođa Ana Brnabić, nisu bili ministri iz vlade Srbije, nisu bile diplomate. To je jedina razlika. Pride je događaj koji se dešava redom. Sam Pride ove godine jeste bio blokaderski, pod brojem 1, pod brojem 2 ko su bili govornici, pod brojem 3 jedno što je Olivera Kovačević bi rekao, nismo mi blokaderi, nego smo slobodari, ali tako nešto bila rekla. Dakle, kakvi slobodari? Kakvi slobodari? Znači, to je bio blokaderski Pride. Tako je sve vreme i bilo... Sad niste to shvatili u duhu Pride-a? Dakle, sloboda za ljude koji nemaju svoje pravo. Ovaj Pride je bio blokaderski. I manje ljudi je bilo na njemu nego li pretprošle godine. Ako pratite, rekli ste da pratite te Pride-ove, ja ne pratim toliko, ali eto, prošlo možda sam sada malo se edukujem. Moje pitanje, zašto ovaj Pride nije imao podršku vlade?
Zašto nije imao podršku vlade? Zašto je politički? Zato što ta podrška je Zato što bila je politički. prisutna Pa ste prethodnih vama, godina. gledajte, to je čisto politički Pride bio. Kada bi ovaj Pride bio po pitanju isključivo tih ljudskih prava koji oni traže, a da nema elemente tog blokaderskog duha, pa ste ko su ključe? Severina. Govornica Olivera Kovačić, ok, ona je bila kuma, ali jedna od glavnih blokaderki koja je organizovao blokadu ovih na RTS-u, je li tako? Tako je. Znači, vi imate iste elemente... Nemanja, mislim, Nebojša, molim vas. Iste elemente. Čekajte, kaže blokaderski, pa oni imaju sva prava da protestuju. Njima se zakon ne donosi godinama. Ne Samo kaže, molim vas, imaju prava. Ne, molim vas. Oni imaju prava, ja slažem to. Pre svega je bilo u vezi toga. To što je bilo građana tamo prisutnih koji su podržavali blokadu, to je bilo i oni koji nisu podržavali. Znači, politički tamo su čisti se Pride pre svega ove godine bio, ljudi moji. okupili ljudi za svoja prava, manjinska prava. I koje se ne poštuju u ovoj državi. Ne poštuju. To je to. Kapare, ste vi negde čuli, konkretno se govorilo na govornici o pravima. Jeste u pravima, Nego se da su ta konkretno prava govorilo o ispunjena, Republici drugačije bi Srbiji pričalo. i stanju u našoj državi. Da je država ispunila njihova prava, drugačije bi pričali o Pride-u, nego hajde da se vratimo mi na Evropsku uniju. To nije Pride od juče, već 10 godina, ta dva zakona Ovo je znamo bio na skroz pamet. politički, mislim da se mi razumemo. Pa sve je politika Stvarno je i mesna bio. iz I grada uvek su kad i cijelicu političari menjamo su je dobro politika. radili, ali ako Ali baš ajmo da idete vidimo u opozicije, kad smo kod opozicije. Znači, slušali smo Biljanu Đorđević, Dobrica Veselinović je bio, Zdravko Ponoš, pomenio je Nebojša Obrk-Knežev, nekoga sam sigurno propustio i sada na društvenim mrežama Pavle Grbović, Borko Stefanović. I vi ste negde krenuli u tom duhu da sad čini se kod onih koji su za negde blokade i smenu vlasti, ne vidimo toliko hvale na račun opozicije. Čak je bilo i oni komentara, smemo sada da pohvalimo opoziciju. Mislim, ne bih želeo da navodim sad imena, pogotovo medija, jel tako, ali indikativno je bilo kad se Borko Stefanović juče javio i krenuli su na njega, da kažemo, uvrede zato što nije navodno pomenuo studente u svom govoru i uključenju iz Brisela. On to jeste uradio, ali si napravljeno takav izveštaj da on to kao nije uradio i onda je tako, pojedini plenumi su krenuli drvlje kamenje na Borka Stefanovića. I to je nepravedno. On jeste to pohvalio. Ono što je po meni problematično je to što se on, uključivajući iz Brisela, pomenuo dve dezinformacije, velike dezinformacije protiv Evropske unije. A to je broj jedan, da navodno priznanje Kosova nije jedan uslova ulaska Srbije u Evropsku uniju. To jeste, mislim. Iako to ne piše dokumentima, to jeste. I poglavlje 35 svakako postoji. 35, tako je. Ja sam rekao njihov papirima, ali vidite, recimo, zvaničnički Nemački kaže Srbija ne može da uđe u Evropsku uniju osim ako ne prizna Kosovo. Bukvalno tim rečima piše. Mislim, i ako bi... A kako kažem, to priznanje nije problem sam po sebi, koliko je problem taj što mi ne idemo ka njihovu normalizaciji. Mislim, evo, ja ću samo dozvoliti da kažem, mi u Batajnici imamo sekundarnu grobnicu, tako, navodno, imamo, a imamo izgrađenu crkvu i vežbu se saja. Znači, 800 i nešto tela je tamo bilo pohranjeno i ako je to put ka normalizaciji, ja ne znam onda šta može da bude. I šta je druga sporna stvar? A druga sporna stvar je to što je rekao da je ponovio mantru u vezi litijuma. Dakle, on je ponovio mantru da nećete kopati i tako dalje. To su oportuno podilaženje jednom plebiscitarnom raspoloženju građana koji je kreiran sa jednog drugog pola medija, gdje je dozvoljen samo jedan pol. I tu, među tim ljudima koji su navodno stručnjaci, prevlađuju ljudi koji imaju vrlo bliske veze sa Ruskom federacijom. I to znaju pojedini poslanici EU parlamenta. I o tome se ne priča. I zato postoje govori... Onda po vama ispada, čekajte samo da probamo da sumiramo stvari, onda po vama ispada da deo srpske opozicije je u Evropskom parlamentu govorio stvari koje odgovaraju ruskom narativu. Ne govorio je ovdašnjim medijima. Šta su tamo iza zatvorenih vrata govorili, to ja ne znam. Ne, ja govorim o javnim izlaganjima. Znači, vi kažete da to što su govorili, u stvari je... Apsolutno. A to Borko juče izjavio u uključenju na jednom mediju gde ste vi... Iako je predsjednik njegove stranke, mislim da je to bila naslovna stranica NIN-a pre nekoliko godina, u tom momentu rekao o litijumu da apsolutno nije protiv toga, da samo treba sačekati, parafraziram, treba sačekati bolje tehnologije i da... Sačekati bolje tehnologije? Jeste, i da životna zajednica tada... Izvucite taj intervju. Pa ne, dobro, pa mislim, postoji izjava. A čak i da uzmemo tu izjavu za primjer. Kakve bolje tehnologije? Pa mi imamo sad dovoljno dobre tehnologije da može eksploatiše litijum u skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine. Ono što je problem je da li se veruje institucijama u Republici Srbiji da mogu da
da kontrolišu taj proces. Ali po kojoj logici ta proevropski ovde percipirana opozicija je, po vašem mišljenju, na ruskom fonu, što bi se reklo? Kako to objašnjavate? Pa zato što zbog prvo jedan, medijski pritisak. Broj dva, ogroman novac. Mislim, imamo niz kompaniju koja je najveća takozvana privatna kompanija, nije privatna nego ruska kompanija, je li tako? Imamo jednu defanzivu zapadnog interesa u Srbiji, podilaženje je tako, malo ponašanje prema Srbiji kao razmaženom derištu koje, eto, ako napravi neki civilizacijski iskorak, super, u suprotnom radite šta hoćete. I ovako ste mali i nebitni, pošto ceo Zapadni Balkan ima BDP godišnji jedan grada Štokholma. Mislim, nismo bitni drugim rečima toliko, razumete? Nije ko što je bilo 90. godina. Strah je ljudi, pa pogledajte, pa imamo jednu zastavu Ukrajine, Gruzije, Evropske unije na protestima. Jel imamo? Nemamo. A šta će nam? Kako šta će nam? Šta će nam? U Srbiji? Pa jel imaju Ukrajinci ili imaju Gruzici srpske zastave? Ne, srpske, ne razumete. U Gruziji... Ne razumem šta govorite, objasnite. Sad ću vam kažem, zato što najveći, ne samo bezbednosno, nego i politički problem evropskog kontinenta ruska agresija na Ukrajinu. Ne postoji veći problem od toga godinama. Dakle, isticanjem zastave Ukrajine vi ističete vrednosti Evropske unije. U logici ljudi onda treba da nose, ne znam, ni palestinske zastave, izraelske zastave, tako? Ako ćemo da govorimo o konfliktima u svijetu. Ne konfliktima. Ja govorim, nije to moj lični stav. To je stav Evropske unije. Ona je prepoznala, možda se slažete, ne slažete, rusku agresiju koja je najveću bilo kakvu prednost, bezbednostnu, političku, informativnu, kako god hoćete. A dobro, ali to je prepoznala i zvanična Srbija. Nije, pa kako je prepoznala? Rusku agresiju i nepovredivost teritorije Ukrajine, kako nije prepoznala? A istovremeno imate buljuk ruske propagande na svim svojim medijima. Pa nemojte, to je šminka za Zapad. Evo, mi glasamo u Jedinim nacijama, a smo jedina država koja nije uvela sankcije. Mislim, jedina, nemojte. Mislim, pored Belorusije, da kažemo. Dakle, da zaključimo, u Gruziji imate non-stop zastave. Zašto u Gruziji imamo zastave Ukrajine? Zbog čega? Pa upravo zbog toga. Je li tako? To je bitno. A u Srbiji toga nemamo. Nego se vrši fizičko nasilje na ko to u svoje pogled. A ruske zastave, ili onaj loknasti Isus, koji je simbol ruske agresije na istočnu Ukrajinu, imate slobodno se vijore na protestima. Imamo i to je činjenica. Sada čujemo, vi slušate pažljivo, pa je bilo nejasnih i jasnih delova. Nebojša, ja stvarno se izvinjavam, ali ja ništa razumeo nisam. Od početka do kraja, koji je algoritam bio svega ovoga govora, i to ne mogu da shvatim. Pa ću pokušati nekako od početka. Oduševljeni ste ovima što su bili vamo fljakali sada u Briselu Srbiju, je li tako? Kako mi ste oduševljeni? Pa mislim, jako dobar im je potez. Sada, onda imamo tu problem. Onda imamo ovoga, kako se zove, Stefanovića, gde Borka, koji je za litijum ili nije za litijum. Šta ste sad rekli? On je protiv litijuma, je li tako? Ali vi ste za litijum. Ne, ja sam protiv dezinformacija. Ja sam protiv dezinformacija o vezi litijuma. Nisam ni za ni protiv, nego protiv otvorenih neistina koje se govore da će eksploatacija litijuma da zagadi ne znam koliko. I onda sad je problem što nema ovde zastava Evropske unije, je li tako? Ovo što Ivan Videnović napisao, treba studente podeliti na ruske i na evropske, jer sve što vidimo na ulici jesu ruski studenti. Jel se s time slažete? Ste pročitali ovo što je Ivan Videnović, to što je zajedno sa vama držao konferenciju Medija Centru prošle godine pred obeležavanje Svesrpskog sabora, kad ste pisali o tome kako je zapravo to faktički, kako kaže, antisrpska, odnosno srpska agresija, ne znam, na Bosnu i Hercegovini i tako dalje, zajedno sa Nenadom Čankom i tako dalje. A on je napisao, kao da ga citirate, kaže, trebamo studente podeliti na ruske i na evropske, jer sve što vidimo na ulici, to su ruski studenti. Faktički ovo što gospodin Kapor govori. Dakle, pa nisam to rekao. Ja stvarno sam od početka, onda ovo za Gruziju. U Gruziji su bili izbori, pobedila je gruzijski stan opcija. Pošteno pobedila. Naravno da je mnogo poštenije nego u Rumuniji. Ako ćemo tako za predsjedničke izbore. Ja sad što to ne spomenete? Hajmo malo to. Hajmo malo Moldaviju. Šta kaže Amnesty International Freedom House? Samo ja stvarno, sada ja bih komentarisao šta ste vi ovde govorili, ali ne znam na što da se konkretno uhvatite svoj bio. Onda NIS, privatizacija, predaja NIS-a, je li tako? Vi ste na tome i doktorirali, je li tako? Dobro, nije bitno, ajde. Ne, ja vas pitam. Dobro. Onda ovi koji su bili tamo, u to vreme se to desilo, sad da li je to dobro ili nije za Srbiju, ja mogu da kažem da jeste dobro za Srbiju. Naravno ću da kažete, kad ste član vladajuće stranke, mislim.
Ne, nego kao normalan čovjek mogu da govorim o tome, da se mi razumemo. Mislim, evo kad ste već doktorirali na toj temi, koliko je NIS bio tada u gubitku, nije nam to tema ove emisije, ali ja ovde toliko mnogo elemenata ima da ja stvarno se izvinjavam, Danilo, pitajte me pitanje, neko da vam... Evo, idemo Rekli na ste za kraj konkretno samo pitanje, konkretno da. pitanje. Kaže juče predsjednik Srbije da je ono što su govorili poslanici opozicije u Evropskom parlamentu napad na Srbiju. Da li Samo da budemo konkretni o čemu se radi. Dakle, Biljana Đorđević iz Zeleno-levog fronta je rekla, i samo ću izdvojiti ovaj deo o čemu Danilo priča, ona kaže tražimo jasnu osudu policijske brutalnosti, da se izvrši pritisak na režim u Srbiji, želimo sankcije, zabranu putovanja, zamrzavanje imovine ključnih aktera režima i označila je Anu Brnabić, Aleksandra Vučića, Đuru Macuta i Ivicu Dačića i kaže od policajaca do službenika koji su vršili torturu, te da se istraži da li se novac evropskih poreznih obveznika koristi za, po njenim rečima, korupciju režima i pritisak na režim da prihvate izbore kao rešenje za krizu. Pored ovo četvoro i Miloša Vučevića, sad kad sam dolazio u studiju, baš sam pustio njen govor. Da, nisu preneli mediji i njega. Zato što je Pavle Grbović i Radomir Lazović, odnosno PSG iz LF, te Promet stranke, oni su bili pre nedelju dana u Briselu i tražili konkretno sankcije za te iste ljude. Da, ali dobro, tu se onda stavlja znak jednakosti sa državom i celim narodom. Pa kako? Vi imate narod koji je izabrao predsjednika ove države, vi imate narod koji je izabrao predstavnike u Skupštini Republike Srbije i sada vi hoćete da uvedete predsjedniku vlade, predsjedniku Republike, predsjedniku Skupštine, ministru unutrašnjih poslova i predsjedniku ove najveće stranke sankcije. Pa kome vi uvodite sankcije? Pa uvodite onom većinskom narodu koji je glasao za te predstavnike da ih predstavlja. Znači, čista jedan sled. Jer oni što govore, ne znam, o Vučiću kao čoveku, oni ne mogu da ga smisle. Ja njih razumem zato što imaju tu neku logiku iskrivljenu i tako dalje, ne zalazim u to. Maksimalno idu protiv predsjednika Republike i oni imaju pravo da tako lupetu tamo što hoće da tražite sankcije, ali da li je to, da su sankcije za državu Srbiju i srpski narod, kako nisu? Mi govorimo o predsjedniku Republike koji predstavlja našu zemlju u svetu. Iako opozicija ističe da to nisu, da oni ne traže sankcije protiv Srbije, srpskog naroda, već da ih traže konkretno lično za predstavnike vlasti. Pa to je ta mantra koja non stop oni idu, znate. Ne, mi hoćemo isključivo da etiketiramo te ljude, a to što ćemo njih etiketirati, niko to neće ostiti. Kažete ljudi o čemu se radi. Nije to baš tako. To je direktno protiv naroda, protiv države usmereno. Zamislite vi, recimo, da ne znam... Pa ne, može se reći da niko neće osjetiti. Zamislite sad tu bajku njihovu, da predsjednik Republike i predsjednik vlade, recimo, ne mogu da putuju u nijednu zemlju Evrope ili Sjedinjene Američke Države i tako dalje. Zamislite vi sad to. I šta, to nije upereno prema državi Srbiji? Hajde, molim vas. To bi razlikilo pravu prirodu ove vlasti, koja u stvari vodi jednu prorusku i prokinesku politiku. A prozapadnu onoliko koliko mora. Dakle, kad kažem mora, dakle, morali su da urode neke ustupke, ipak krediti, novac i mnogo toga drugoga dolaze sa zapada, tako da je to, recimo, indirektno isporuka naoružanja Ukrajini proizvod toga. Inače, ne bi nikad izvozili to naoružanje ni Ukrajini. Dakle, ono što moraju, toga je svesna i Ruska federacija i zato je ovaka vlast u Srbiji, kakva jeste sada, najoptimalnija za njihove interese. Zato imamo izjave iz Ruske federacije zvaničnika koji podržavaju vlasti i koji kritikuju takozvane blokadere da hoće cvetnaju revoluciju, kao što kaže patrijar Porfirije. Dakle, to je jedna osovina proruskog interesa Srpska pravoslavna crkva, izvršna vlast i oni, nažalost, čvrsto i dalje stoje na vlasti upravo zbog podilaženja njihove ideologije od strane skoro celokupne opozicije u Srbiji. Mogu sam da vas pitam nešto? Gospodin Kapor sad spomenuo da, mislim, ne znam, vodimo pro-kinesku, pro-rusku politiku, malo i pro-evropsku i tako dalje. Koliko mora. Ja smatram da mi vodimo pro-srpsku politiku, a dokaz da ste vi i protiv pro-srpske politike, ja sad baš hoću to da pročitam što sam malo pre napomenuo, ali sam parafrazirao. Dakle, prošle godine, 10. jula, u Medija centru, Nenad Čanak, Čedomir Stojković, Ivan Videnović i Miodor Kapor. Pazite sad ovo. Formalizovanje nacionalističke prekogranične ambicije i otvoreno propagiranje miješanja u unutrašnju politiku drugih zemalja, predstavlja se spisak opasnih želja, neodgovori pojedinaca u vezi sve srpske deklaracije. Tačno. Čekajte. Tačno. Znači vi sada
govorite da mi vodimo, ne znam, ove neke tuđe politike, a kada vodimo našu politiku, vi ste protiv toga. Mešanje u druge države. Ne, to je, gospodine Kapor, spajanje srpskog korpusa na cijelom ovom regionu, pod brojem 1. Vama to smeta. Pa kad sedite sa Nenadom Čankom, pa kakvu vi srpsku politiku Pa sedim sa vama, zašto ne bi sa Čankom sedeo? Ne razumem. Sedeli sa Čankom ovdje, Pa sedim sa vama, da pustim video, nije mogu problem sa vama, mogu i sa... Ali ako sedite s njime, kakva prosrpska politika? Dajte ljudi, mante se te mantre, Kinezi, Rusi, da ne idemo u prošlosti ko je s kim sedeo. Hvala vam mnogo što ste bili naši gosti. Hvala najlepše vama, gospodine Kapor, i vama, gospodine Obrknežu, što ste bili naši gosti.